Dobar dan, gledate Cyberzonu. Danas vam predstavljam TFT monitor koji se razlikuje od prosečnih. Njegov naziv je Samsung SyncMaster 730. Model SyncMaster 730 nudi neverovatno vreme odziva od 4 milisekunde. Već na prvi pogled je jasno da je u pitanju monitor koji je namenjen pre svega igračkoj populaciji. Izrađen je od crne plastike koja ima sivi okvir, ali je nažalost kvalitet plastike loš, pa ostavlja utisak jeftinog proizvoda. Tasteri su skriveni na donjem delu monitora i prilično su klimavi, ali to je delimično kompenzovano odličnim OSD menijem koji je zadržao dobre karakteristike kao i kod ostalih monitora ovog proizvođača. Jednostavan je i lak za upotrebu. Magic Tune taster je samostalan i njime je moguće jednostavno odabrati jedan od predefinisanih režima slike, među kojima i custom koji se može doterati po svojoj želji. 730 stoji na jednostavnom okruglom postolju kojemu pruža solidnu stabilnost, međutim vrat postolja je nešto tanji, pa ekranski deo lako može da se zaljulja. Od mehaničkih mogućnosti ovaj monitor ima samo opciju Tilt, koja je neizostavna na današnjim TFT monitorima. Nedostatak ostalih opcija ne možemo smatrati većom manom, ali mogućnost podešavanja po visini bi mu prijala. Uglovi vidljivosti od 160 stepeni i po horizontali i po vertikali nasleđeni su od prethodnih modela i očekivano su dobri. Sam prikaz slike je odličan, pre svega zahvaljujući kontrastu od 600:1 i veličini piksela od 0,264 mm, dok su boje intenzivne i realne. Međutim, iako je pozadinsko osvetljenje samo 300, prilikom rada sa prozorima gde preovlađuju svetle površine, slika je previše svetla, pa tokom noćnog rada može doći do zamaranja očiju. Tek prilikom igranja brzih igara dolazi do izražaja prava snaga pomenutih 4 milisekunde. Dešava se da u igrama zapazimo neke detalje na teksturama koje na CRT monitoru nismo videli. Od duhova ni traga ni glasa, a oštrina slike je odlična. Pobornicima stare CRT tehnologije ovaj model poručuje da je još jedna karakteristika TFT-a sustigla nivo CRT-a. Ostaje još samo osnovna mana, nerealnost boja. Međutim, u većini slučajeva korisnici i ne mare za tačnost prikaza boja, pa zato ovaj model možemo samo preporučiti. Pre svega je brz, vitak i kvalitetan. Bilo je to sve od mene za danas. Gledajte nas i sutra. Prijatan ostatak dana uz program Super televizija.